ایوار باش بینرین هجا و خوشتوی بینرین وادینان ساد بینرین ایوار وادینان خوشحالین جارکا دیموین گشتی نفی کدوش بوی پیشکش کرنا برنامه هوا ای روزانه ایوار وادینان بینران من ویل دست پیکی اس لیبورین شوین هجا و خوشتوی بخوازم کل چند روزین بوری برنامه ایوار وادینان نبو او جیب چند اگرکا که هنده کار تاتنا انجام دان ناو استودیوی دا بروی چنده امنت شیاین بردوامی بدینه برنامه لی جارکا دی پشتی افروژه چونو کار هاتیه انجام دان امی بردوامی دینه ایوارا بادینان خود حسکتن و دی الروژن وکی برده دیگل هواین هجا و خوش تفبین بینه هجا ایوارا بادینان افروک رابو میوانداری اما مستای که زور برای اسم مستا سامی ریکانی و کولر و چاودیر سیاسی آنه یا خود بابت می افروکای ایوارا بادینان دل سر و چندی بیتن روشا نوکیا ترکیا اره او کشن ویگا و حکومتا ترکیا گل کردان هین چه کشنه اره اف کشه بو چی گهشت نوی آستی کو شر چه بیتن و ام بیشین اف کرد بین بمبا باران کرن یا تو باران کرن حتی دیمای شرط گل بیتا کرن اره چه بو کو حتی شر بیتت ناوا جادادا چه بو کو حتی خلقه که بگونه گیان خول دست دتن اره هل بجارتنین هفته شش بوین اگرک که حکومتا ترکیایان که اردوغان وی هلویستی ویگا وی حسای تند شروکه هم بر کردا هم بیجین دیار کتن اف بسیاره چندی بسیارین دین وکی و آنهی خودی دیش ما مستای برای سینه کرن هینین هیجا و خوشتی ویجی شین بریوان جماره من سر ششمه دیار شین پیوندی ممکن سبارت وی بابتی هر پرسیاره که هوا هبید دیگه هیتا ما مستای ما مستاد است که تو گلب خیراتی سر چه و افرو بوی فارا بادینا زور سپاس ما مستان بیشین امید است که اگر خود هست که توی چنین دست بکن کشین حکومت ترکیه گل کردان بوچی گهش نوی آستی حوصای مازن کو شر بیت انجام دان نه بین هر دولا بیشین دست بکی کو حکومت ترکیه شر راگهاندی کو امد شری گل کردا کین و امد شری گل پککی انجام دین کو حتی ویدی ما امید بینین کو هدی شر یه تناف باشه را پوان کو ام بیشین شر قرانشی یه تیتا کرن و هکر درستای نهاد بیتا کرن نشرطه جاوره دا خودی نکتن دیاره کو دیهیتا انجام ده دست که بتویم بزنیم که مشروع اردوغانی تایبت قناغ چوی دا گله گشک و مازن کرد بسراسه که عالمی پتر بشتی 2002 او خدا مشروع که پروژه که مازنه و چارچوبه گورینا سیستم حکمرانیت ترکی برف قناغ قدی چو که پتر مشروع که بری دایت منطقه که دا که بتجه پیبکی سی ام بیجین عالم شرق اوسطی دا که افریقیا که دولت اقلیمی ويت دولية الزلهيز وكي روسيا وامريكا وهيك شو جبهه في منطقه شيكريا بركو بشتي اتحاد السوفيتي هاتي روخاندون امريكا بزاف مازن في منطقه كريا الفيلي بلا قناغه كوديا سيستم كي دي دوليه تشيل بتن هشت حتى في قوي معالمه وي ديماهي اشكرا نبونا اف افريقيا همي كفيدات منطقه دا بر چنده هاتنا اردوغان في قناغه دا بو سيگوشه ان بيكي دي سيگوشه يه عربي يه فارسي یه ترکی کو ابد دمک یلکش درش بری بسامانتی بیتو پشتی بسامانتی بیجی اف افریقیا و وسیع گوشهیت منطقه دا بریک امپراتوریات سنفوزی و گیردان سیستم دولیت زلهز هنگی امپراتوریات بونو و حتی وگاوی اف افریقیا وسیع گوشهیت و منطقه دا گلک یا بهزه و ابرو که اردوغانی تاتن جاله کده پشتی اتاتورک هاتی و او مسئله خود دیر اخستش و منطقه پتر احتمام دا داخلی و برف اروپا چو بس دید اروپا ابرو که او منطقه همیه محتاج منطقه شرق الاوسطه او هزو او قواتا و ترک بیت چه فرد بیچن چه عربیتن اگه نشید الویری تشتکی پیشکشی و اروپای بکتن که بده جهمت ماناوا و جهباری و اعتماد سر هیچ اولویری نشد کار خو و گشکیان پروژه خو بکنن امثال پروژه ترکی برفند بچه کجا کدی ابشیو که دید عالم اسلامی دا بنابه اسلام بیت صاحدا و بچیت عمق خود کیری سنی هزو داخلی ترکی دا که هاتون و گریان بناف عالم که اسلامی دا و چه رگنینن بس او ریکادی تو گل پریکا اسلام واسطی بیت الصحا عربی دا دوی وقتی اردوغان هاتب 2003 شرجی دست بکری و اف منطقه بلف بی قیرانه و چوی اتویر دا گلک
تركي جهكي شاوليكر بو اوروبا وبو امريكا كودشيتن بالانس في راجيت مصلحه اوروبا باعتبار بريفيغو بيجي الاتحاد الاوروبي دابو ديشيت بالانس كي راجيتن بشتي ركبتن ما بين ايران وروسيا وبرسين جدنا مشروع امريكي واوروبي منطقه دا يعني تشابي والبيرهاب وقال عرب بشيتن في بالانس راجيت ومصلحه خو باريس فيريدا بس دفقنا غير التركي مشروع كي خوي تايبه جهه يعني بواجي اشكال بكو تركي دبيتن كنترول هو منطقه السني وتايبات ويا كردي چونكو ريجا ويا سيج بالانس سيغوشيه راجل فيدا ومعادله بقلب بينتن مساله كرديه ومساله كردي بترجي كيشويه بتركي بجري ده بل بيچندي بيدز و اينانا منطقه كردي كوب كويتا بن بندوريو بن سياسته وقال عمق خويا السني او هيج نشيتن كويا رولا كد في سيستم دولي ده بده جي خو بكتن هر چند نقطه سلكي خلاص سلكي جهوي قالك بالهبه كو سر ريكت عالمي نشيت ويرا بينو چون جي اعتمادك دوليه قواتك بهذا هي افتشتهمي ويت هي بس بي بلي بيقول موجود بيكو بي دسه كبي الشرق الاوسط كو خزينه هي عالميه نفط وغاز في منطقه هاي كو افريكيجي هافريكيس الاقتصاديه وسريكت وجهاستناويه كو نقطه السلكي ما يتهيش الساحلي بين وكيه عربي تونس ومصر وليبيا ابا وسوريا هر وسط تشواني جدر اللي وكي السعوديه منطقه وعرب عراق بتايبات كو كيف النيبكا في عالم امج كشوريا يا اوروبا افريقيا اسيا ابا بو سانجي هر هيزا كو بيت سيطره كنترول نظام دولي عالمي بكتن دي سيطره العالم هميه كتن هر كسك جيب شيشيان هبيتن في بروجي دو جي خو بكتوي دا ديوي جي باشا رو جو خو هبيتن في سيستم دولي دي دارشتن قونغت دا بل بچندي تركي همي بيكولات كتوي دو قوات تنيتي هادو ضعيفه ايك عالم السنيه بس عالم السنيه هم يوينينا عالم السني مادام نوع اسلامي هاتيا عالم السني قال بروجي كي ديتن بس اسلام وسط ما ديجي وبشكل كي رون اشكره كاتشواني دسبيك تصوير ازمات قال منطقه عربي وقال فرسي اف قواتها وقت دزيبه فيا بيوانديا قال بهمي بكد خوب هيس داخل خدا وبشتنج شيني كنيات تويدي اشكرا بن فيتن كنترول منطقه بكد وبو عالم عربي ويا فرسيجي اشكرا بو ايراني وبو روسيجي اشكرا بو كو اذن حوالك نزيهه في مؤامراتي قال هندي بسبب هندي واديتن كو تشواني بربي عربي بهار عربي تشا قال الاسلام وسط ركبتن قال امريكا وزفراندن 2011 كو بتت عالم اسلامي دا او بتت ريخري في بيوانديا قال اوروبا وقال امريكا واوروبا متصي قال لك ما ظن بوتشيبون بشتي شكستنا الافغانستاني والعراق داجي وظالبونا هذا بيجيه ايراني ويا روسيا منطقه وهفريكي باسنجي وفشلت في منطقه ابا هم بمطرسي ويقو بده تركيا حاضر كو بضاعه خو بيش كيش بكتن بريكوتش سركيشي علم اسلام وسطي كو بيت منطقه وجريدان قال هذا اوروبا امريكا كو ومنطقه السلكيه الساحلي كو مصر ويمن وتونس وليبيا واف دوله حتى سوريا من الساحلين الريكيد وغاستن وكنترول كينا ريخستنا ابوري في منطقه اك سيطره السلبي هاتو قال تركي منطقه هيسترا هشتا بود يا وكيل السر دريا ومحيطات عالمي دا ابا همي قال هيزاوي ومنطقه دا وعمق يكو وي جي خد في ذهب ابا همي مكانات دو او بيتن دوره كي الرياضي ان يسلوكات قياديه فريدا بينيتا بس قال كي الاسلام وسط وقال كي عمق همي عمق عربيه يادو يجي كيشك قال لك ما ظن هايوي كو او كيشك عمق اسلامي بتر نادا جونجيتن كو او شيتن كو محتاج ويا كو كرجي قلبي بيتفيا بين النوبي حتى او شيت او شيون هابن فيريدا كرد حاجتك قال لك مازن ونشيا اردوغان هر دسبيك وقت بهار عربي هاتي اوي شوكي ني تندرس معامله قال كردا كي بو اجين هند كرد السوري چون بلف محور ايراني وسوري چنكو وقت معارضه الويري تشيكري بشتي بهارت عربي الهمي عاد ناجح والويري مابو و بشجوه اخستنا قضيه كردي كي وكلا شرطك ومرجكي اساسي كو قال معارضه بريكا بلا اسطنبول وشش نقطه تدو مخالطه بهمي تجي كردو فيريدا معنوه تشا او زونيتن كرد اولا نقل في مشروع اسلامي او دي قضيه كنتويه هي قضيه ديني واينينينا نا يا نا مساله سلفيه ونا شيعتيه فيدا بس كنتويه دي تشو في نتويه كون كتون قال مشروع خويا يا اسلامي فيدا ابا بوي قالك يا اريشه وبل بيچندي قال خطي
یه مازن یکو بته حاجز ما بین ترکی و عالمی و سنی هر اوج کرده و مطرسیه جی سر سنورت وی اکرگ نکبی گلوی بس معامله که نه درست نه تندرست گل کرده بو اگر هنده کرد برف کیری و چون کده خو خلاص کنش اش گیواشتن ترکی و هجما اگه بینا ما بیت که چانش 2011 و تایبه 2012 چند حرکات و بزاف کنن خاصتا جيش الحرجي هجیم که نسا منطقه کردی ویا پخنه بن و کنتروله که اما منطقه کبیدت عمق عربی دا که مثلا قضیه کردی هم بیت برزه کرن بلده چنده دست به اینا با هادو خالا بوی آریشت گله که مازن شکن نتن درست کردن بو قضیه هنده کیشا کردی پتر بو آستان گو ریگر بو مشروع اردوغانی دویریدا اوجی نتعامل کنه که یا تندرست اف چنده بو اگر هنده کو ویگاوه او ویگاوه تکرن نه او دست به اینا نه بلی ویگاوه وید کرد شکستنا بهار عربی تیدا او فشل بوناوه ش عمق عربی خمیه دیر کرد همي عرب ليبونا دجمن وجالا كودي او بهارت عربي باسلام واصل خرج جالا كودي بلكن چونكو مطرسيا ايراني ويا سعودي بتايبت والدول او دي سلفي جت نافدا بو اجر ديت ابا جالا كودي زفراندنا عثمانيه بمنطقه باسنجيتوي جيرتن وتفضيل كير حتى باسنجيرنا ايراني دمي عبد الله ملك عبد الله وبو اجر عندي اب اسلام وسط هي منطقه شكست بمشروع امريكي ويقال اسلام وسط وقال تركي فشل هنا في منطقه ده او جي بل نتعامل كنا كتندرز قال في صاحده بو اجر عندي كو اف قيرانا مصليات مساله تونتراو قوات تونتراو بتر جهوا كت منطقه عربي ده ومنطقه اسلامي ده وهر وسط دجي كرداجي فيري خلت يوم ماستر جا كودي تركي كده كوديت وقت اسلام وسط ناجح بيتن فيو شركه دينا وبناي بوچبتن پشتوانيا حركات ديب كديت اسلامي تشتهي نوبه پشتوانيا عدالت و ظلم جبهه كده جرا هندك ديفيجن فلان کسی وقتی ورطی تنهما چتش تبیتن دیخوبه وگری تو نابینی وگاوی حکومت ترکی جی ام بجین رجب طيب اردوغان ولی هات يعني وكي ورطينكي وكي حيبتكي كفتي انا فتشتكي ده هما هر تشتكي ويديت كودي ايكش صادجي مفاجي ورگريد دست خوتي ورکرد چه لدانا کردابی چه دیار کرنا همی وانیتت خلد بید یکو سال 2002 و حتی وگاوی پیچه خونیزیکی و والادا کری اوه یادویجی تو نابینی افنیتا سال 2002 و حتی وگاوی کشف بو کفت سر برکی ایدی دجمنیت وی دی پتر لهن نکو دی بیتا کرده بتنه بلکو اولاتین کوی خوب نیت پاکانه نیشه دای اواجی تقبلاوی کری و وگاوی افنیتا خلد درکت طبیعی دجمنی مروی دیوی دمی پتر جیله هیتن دو ضربه دی آخر دو خالص سرکی بو عالم آشکرا بون یکیش و کرد بوج وقت دی که آشتیا که بر چیتن ترکیه که حقیقت او آشتیا چه گل عالم عربی چه ایران گل منطقه چه گل کرده پیش و چون بو آشتی بونه کدا کنترل کردن منطقه کردیه به حاجت نیت که صادق نبو و گل عربا جیا صادق نبو بل چنده لزبرین عربا و پشتیدیت بهارت عربی و ویاف گورینا و سیستمت عربی هم یا بگوریتن و ویشیان تندینین بن و افکارات که کنگی آشکرا بو وقت سوریه دا شوی که تخلق که آشکرا کرد ادویری دا او سیاست خو دا نیاسین و آشکرا بو یاد ویجی دیجی کردا توی حتمی خالدا يعني دجاتيا برسا كردي كد فريدا بو اگر اند كرد نبونا جهه كي هاري كار بو مشروعيه ينتقد او شا كار كي ديگل بكت كو كرد پتر متمانه به هبا پتر بي باري و او دي اسلاميه او گوت بو ديار كير با او كار كير بنا مجداي تو ده با كرد ويگا بنت كبت و قيرانا ويگا ما بينا كيش ما بينا تركي چه بويا او جي پشت کنگ ديار بو پتر روم بو كردا وقتی ندز و اینانا منطقه سوریه و بهار عربی فاشل بوی آشکرا بود تایبت وقتی پشتوانیا حرکات تندرویت اسلامی منطقه عراق و سوریه دا روله که چانه بو چهاری کاری کن بس اینگرنا مشروع ایرانی و مشروع عربی جد منطقه مطرسی بود چه بو را بشیوه که وقتی او هشکویت گود یا آشتی گل سر نکبتی اینا را بو پنا بو چه برف لعبت استخباراتی و هاری کار کنا لعنه تندرو و ریک ترکی کلا ریک بو چه بوبا لاين تدرو د موازين الصاحب غوريتنو باراستنا منطقه بكتن د بتر جي خطوه منطقه د بكتنو و بو اگر هندي كو مدي ديما شكلك اشكرا كا چاو معامله گل منطقه كرديجي كن و چوانل کوبانه و رفتار کناوی و دیار بو کوه چنیتا که حقیقی گل ان کردینی نه یاش همین خالبونه اگر سرکی و هر وصا هسكنا كردا في مطرسيه كو
دید اف آشتیاوی به حجه که جاره کدیه برف قیران کدی و کردا معاملات هست کدی بکریل دست طبیعی بکی توی وقت مامستا اغلبی لایل کردی هست به چندید کن و کرجی توی وقتی دا چونکو تایبت مشروع امریکیه بریتانی ده همین زانن و مشروع کردی جی کو ام چجا پیتوی مشروع کردی بحث نکه بی ام بحثی وی مشروعی بکن ایک منطقه کردی هرم کردستان گریدان و گل سوریه و گل دست و اینان شوازه که لا مرکزیت الترکی مشروع کردی مازن نوچه بیتن دوی سیستم عالمی هفرکی سر آبوری چون منطقه کردی هزاوی همی سر آبوری منطقه پیدا های شوه که گله کی مازنه حتی بیت غازاوی ده بیت که مین منطقه بو بر هم اینان غازیت منطقه ده تایبت بس اکید دورت وقت یجی بینه گل بیت وی امزانین کردستان نه افحسی محافظه نه پارێزگایانە ئەو منطقە دەبێت بە قەتەی هێزترین منطقەنە بێوێ پرسە کوردی نەل ئاسێ دووەلی حتى تورکیژی چه قیمەتە خونینە ئێک یا دوێ گرێدانەوەی گەل سووریە چ شێوێ نەشێتە ئیلا ئەم دەولەتەکە پێی بە گرێدای بین بە شێوازی بێگاوێ یە فدرالیات لێ چێبێت کنفدرالیات چێبێت بۆ منطقەدا علاقاتت مە و گەلوەهەیەکی دی بەرچافاگینە ظروفێت وێ خالك جلك بهيزا كده ريك ما بكت بسر بحري وقت الريك بتا بسر بحري فبو تأيديت ونابيا بمنت ونابيا كاربادست واجندا التركي وايراني بتا بكن خود جاينا اوروبا وجروس معامله وتجاره ما بكن وبغاز وغاز ما بكن وبمصير ما سياسي بكن اما هزما قوات ما يد چنديدا اویج خالکم نکرده سر خود هست کده که کرد بیتن وی مشروعی زیده وی مشروعی بحث دولت کردی که معنای نیتی توی صافینینن و ده فشل قضیه کردی اینیتن پاشا روجی دا و ده هر بینه چه ده بینه کاربدست و ده بینه جهه که کوبت تجارت بکنن باشه ما کرده ما مستمع پشتا خوب چه گرم کردی یعنی ویگا فهمید بینین روشامه جنابی تا بحثین که یعنی دولت کردی چه نبید حتی هکه چه بجی دیگه لکا لواز بیتن حتی کو ام بيجين علاقات متقل لاني السعودية كو كردين روشافا خوش نبن بوكي كو ام اكسر بجينا سر بحري بي منتا هيش بلاتكي باشا دولتا كردي سر چه اساس تيتا گوهید ما سر چه اساس تيتا چه کرن هکر اوانه بیتود بینیجی گوه گاوه گرجیه که گلکا ام نابیشم گلکا مازن بس گرجیه که نخوش ها ناف بینا لان هرما کردستانی و روش آوای کردستانی یعنی سر چه اساس دی دولتا کردی هیتا چه کرن پش دستنب اردوگانی دیتا چه کرن هکر که هم بیشین سر اساس روش آوانه بیتن دی چاوا سر کفتن اینیتن او اردوگانی کو الناوا هیکلی میه که دا گرگک تدا خونی شامه دار محضر کری میه در کفتی گرگ وکی کو ویگاوه هم بحث بيتبي ام خالق سركي ما هي يعني اردوغان دولتك تركيا و بو خالق و كاركاتن خالق و دويتن كوجرك وجي خد فيدا منطقه كر هر افريقيا كسياسه منطقه دا بيدن طبيعي مرم السلكي مصالح برجمانديه او دولته او سركردي مصالح برجمانديه ملاتويد اولويات دنابد او سركرده فاشله بل بچنده اردوغان احتمال ابو ملتي خويا باید بیتو بو ترکیه بو پاشروج خو بو مرشوع خو او بس ما معناه ابو قضيات تجي وسط ويت او نيتها او نيتها و تهمي تشتهي تكيات افند صاله بو من ابو نصربور يعني اللي هزارو بسيك حتى في قافي بوچي بو من ابو سر وما اشكرا بو افقناغات بس ما كيشك جلك مازن هي ما بلد بجبونا كردا سر و منطقه و افريقيا سر موازنه چانه معامله کردن گل سوریه چانه معامله کردن گل هرم کردستان و یا ترکیه اوه تهفریکیه دولی و اقلیمی دا تو نشه گریدان که وی هزری جیبکن یا مثالی که ام بیجین همه ده پی وهینه گریدان همه افسانهیه چون که خالد سرکی هوا همی دستی مداینه بس ام شین وی هفریکیه سی گوشه گل یا دولت اقلیمی و گل حزبون آوره که او که مهی امشين جالك خالد يد بينجابت مازن باوجين كو او تشبتت ارادا اولا متمانا لا يعني اقليمي بيت شنكو امريكا نسر بسنجنا لشكريه او لشكريه تكنجي يا محدده يا جهه كده وقت كده وهمي معاملات كان كسي نبت بيش ولا بيت بتبع حربك مازن شنكو مصلحه هم يتيكشن بس قال هندجي بيت بيت خالد سلكي هبن خالد سلكي كنت متمانا بدا تركيا بدا ايران بدا اتحاد اوروبي كنت تجي بروجيك جهه و امریکا جی کوتو یه برهبی تو تیدیه کو اگه صبای اف کردستانه افریقا ویشیوی مطلعت کرد سوریه بین دست و بین ورگیرتن بس دی طبیعتی بید چه نبید ویگاتونه شی بیجی دولت کردی پی بگیره دای طموحات هر ویگاوی اوه بید نه پینگاوت اولی ده ها وجه دی واقعی بینم و گلک سوریه چوانه معامله گرده کو جی خو ابی صباحی فدرالیه که چه شیوازه که بس لا مرکزیه که واسه هبید کوتو شی ریکا کردی آرامی آشتی و پشتوانی گل هبید و دفاعش مصالح برجم
پەیوەندی دێتەوە بکەن داویش بگەنە قۆناغا پێتەوی هەروەسا گەل تورکی ئەوروکە تورکی شێوازێکی دی دیموکراتی حتی بەحسی کوردایەتی مەمنوع بوو تێدا بێتەکەن ئەف دەمێ چۆیدا حتی شێو بۆ دەستکەوتی و دەستخوە بینیتن ئەوەش پێتەوی ئەم بەرچەفوارگرتن بکەین و هاری کار بوو بێ چەندێ پەتر گەشە بکەت پەتر دەست بە ئینا سیادات منطقه کوردی تەسویرە بێتن ئەوەش دی بتە خەڵکە سەرەکی ئەکە سبۆی چونکە دیموکراتیەتی واسایە تورکی سبۆی ئەوە شێن داخوازە فدرالی بکەن صباحي الشين قال لك داخل ديال لا مركزيه بكن كنت صلاحيته قال هرم كردستان قال له يعني هشكو افريكا ام جاشتي قال بغداد ام الشين قال بقونا غدا قال اودي الدولي بكين يدي بكين بيكو مركزيه شيت تسيطر السنه بكتن احتمال او خال بواجي اشكال بن باشر وجد بوسوري جو اشكال بن ابو هوس ام دي الشين وكردك بين هزك قال لك امازون وشوف لكر هر واس امنو بين كاربداسيتوا يا دويجي ابورو یا قوات هزا آبوری کردستان دیشه کار اینین که پتر ایمن بین تدخلات و شویس گوشه یا کوجکا یا میجوی یا که بسی برا نتوی یا دیجی یا کبلان کلیپ اسلاماتی اف قرون چوی حتی وگاوه ام قربانی وی چند دین نما اسلامی نه آشتیا اسلاماتی و نتوی ما چکریه نه ام شان خو قرطار که وی چند و همی گاوه ام کار بده سعودی دوالی بوینه حتی وگاوه امستان دوی پیوندی ورگیم وکرینه با کاک ابراهیم یوار باش کاک ابراهیم لیبورینت خازم نماد گلمه شمیشه بو مال سریلی ما مستا از بحثی روشا باکوری کردستانی و کردا بکین پشتی هلب جارتنین هفته شش تدبینی اوه اگره که سرکیه که دولت ترکیه آنم بجین اردوغان آگر بست راگهان دل سر کردا از باور ملدوهی جی هندک دا خویانین خو صاحبون الاشلای اردوغانی و کوده هزا خویا هری مازن کار اینیتن برانبر پککی برانبر کردا الباکور کردستانی نه هم بر داعش نه برانبر تشتکی کو دولت کبی بیشتن از دولت اسلامی بداعش حتی دیمایه اوه هل بجارتن این هفته شش بوین اگر کو اردوغان وهزری خو آماده بکد بوله دانا کردا بوش ناو برنا کرداش ناو برنا پککی آن هر هزکادی یا کردی بیتن یا الباکور کردستانی پێتوی ئەم دوو خاڵی سەرەکی بزانین استراتیژیا تورکی دە تایبەت یا AKP عمق الاستراتیژیا ئەحمەد داوطۆغڵو گەلە ئیشارە پێ دەدەن ئەم بەرهەندێ مێژوامە کێشە دا ئەمزان واقعی دووەلی دەزانین بۆچی بێگاوێ وێ چەندێت کەتن یەکیش ئەوە حتى أردوغان شيت ني مشروع خود والصاحدة وفشل فيجو أصل خارجي هاتي سرداتي خواري هرچند حتى بري و هالبجاتنا سركبتن مازن داخلي دا او كيجي پشتوانيا كمازن يبوي اگه بيتو بچيتن سركبنه بيني احتمال جركودي پيواندي و هزاوي سر اصل عالمي دي جركودي مازن بيتوا بس مطرسيت جلكت مازن يت مشروعي خود هي وخالد يتريجر بمشروعي دو خالد سركينه ايش هو دز و اينانا لاين سنيت منطقه عربي دا ودز و اينانا برسا كردي ابا ايك چونكو هذه قوات حتى بتوكيل بروجي اوروبي امريكا منطقه دا بيتفيا افهر دو خاله دز خو بينت مقابل چه مقابل عمق عربي وعمق ايراني منطقه دا افسي غشيه حتى اوجي بهتنا كي بتفريدا نابت عاملك اكتيف السياسات ورقتنا سيستم الدولي بيجو سكارت ساعات ذكرن بل بيشان اف نقطه مقابل وكبير اوريشي قال وهادوكاي ايك شو نا جاشنا قال كردا بركبتنا كاكو ارامي متمنى ده كردا نا شا قال معامله قال منطقه سني بكت كو ركبتنا قال عرب هابيتن كو حتى بشراز بن كو اردوغان هوالا كالسلكيه بدجي مشروع ايراني ابا هادو خالص سلكينا يا دويجي او لا يعني دي بتر او اكو فيجن فيجوي وك تبديل كنا مصالحها هاي ايران امريكا وروسيا تتصاحب هذا تشوف سي غشيه راضي كتن شيا لا يعني عربي راضي كتن برشا ركبتن قال عرب وقال ايراني وقال تركي سرچبون بري فيجوي قالوا كم تشي خاله دويدا خاله اولي ابو كما صلحت وسلكي منطقه كوبوت جريداي خط صورا بيت في ايمن بن حتى ركبتن مثلا قال ايران بيتو قال عرب بيتو شكل بو عرب شكل امريكا يمن منطقه استراتيجيه يا جريداي مصالح عربي ويخط صوره امريكا ركبتن قال ايران قال بين زايدن ايك هذا هم ركبتن كما صلحت عربات فيا نقطه سلكي او يمن بيت فيا رول دوله عربي وسركبتنا وشكستنا حوثيا نقطه سلكي فيلا اب كوريتي ده كان قال ايران يجي ركبتن
مشروع چیه مشروع گل ایران رکبتن امریکا گل ایران یا رکبتی کو او که هسکنا عبادی او که بینین کو او اصلاحات دی ایکش او رکبتنا یا امریکی ایرانیه کو ایران ام نقطه سرکیه بغداد بو ایرانه بيت في بغداد ريكا بيتم هزبو لانت شيعة بيتن كويجت بيجهت إيرانية فريدا مقابل يكو رازي بيت جل يمني وبيجهي بالبيري بيتن كو عرب بيتن فريدا أفريقيا كابتنا ما بينه وبهدو كذا كو روسي يا رازي سر بيشندي كودا منطقة آرام بيتو وكيشا عراق بيتا چرا سنة كي بشتينجي يا سويجي في أمريكا گریدان که عراقی پریکا آرام کردن بغداد بس پریکا ایران کو هاریکار بی چند پیت وی پنگا و پاوت او چه بو بغداد نشا و بالانس رکبتنا ایرانی و امریکی بکتن بو اگر هنده مالکی و دوله کیر فشل عبادین حتی ویگا جاکو در رکبتنا که در نوی اصلاحا کو چه بکتن و پارستنا برکبتنا بغداد کو گل پشتوانیا ایرانی او جبهه بیت کو منطقه سنی قوات بخید دوره سنات و ده بیت هزا که بینت ودا گل هند گل کردار رکبتن احتمالات قناغ دوی تقسیم کنه چه فدرالی بیت چه کنفدرالیا که برفلا بیت تایبت گل کردا اوا قناغ پشتی وگا بیا کار کنه بوه بس منطقه ترکیه آریشه چی بو چون که اولانی کو پشتوان ایران منطقه دا کو پیگه گل زیاده بیت همی حج کرد ایران نه جه کن بو قبیل کن كو بتخ وكيله وا منطقه عربي جي هر وصا قبل كنكو السعودي بتا خوانه تشلو ما حتى داخلي عراقي جي بس تركيا امريكا او بيجانيش بلي اسلام واصل داخلي عرب ده نا بروفاجي يعني او دجمناتكم مازن قال كردها شكري يبو اجر هندي كرد نبونا حجيكري هندي كو صباي انجي تركي بتا لاینا که پشتوان وکیلی و حتی اوجیشن موافقو بوار بگیرن باری بینینه بینید مؤامره ثروت کردن اف چنده بو اگر هندی کو ترکی نشد وی دوری بگوید وی بینید به هندی پناه بو چد بد اول بری هم بینه پناه برنه نقطه کوابت خارجی نه اما نقطه داخلی کو حتی او شیت الویب کردن پیتویا او دست حالاتا که گله که مازم دست کبیتن شیت داخلی خو همی بدن که پریکای آسای کو اوجی او زفراندن دستورية كنترول كنا برلمانية ويا حكومتي ودا صالات سلوكاتية كوبكتا برلمانية برئاسي بيد دا صالات تجلا بفرابم دا شيتن بروجي خود جهبة كانت بروجي دي او استراتيجية كو 2023 24 دي تمام بيدن امريكا خالا كردي هر واسه منطقة السني ندز و اینان بو اگر هندي كويش كستن وتعامل كنا قالويش كستن داخلي خدا اینا كستن چدا داخل کرد دا بو او رنا کپتناوی اونا مجتیاوی بو چراشتریا کیشا کردی بو اگر هنده چونکو خلاص سرکی که حتی او ورجی بینیتم که دستور بیتا پرلمانی و بکتا سرکاتی پتر سنگی بالانس جنا یا گورین بدز و اینان او همیت لاین کردی دا مشكلة هذا خونا الرئيس يا سركي نبو يا أردوغان يعني كو كرداش ناف بري چونكو يقلك هولد داكو أو دستوري بقوريت يعني هم بيجي برلماني بكذا سركاتي يعني كان بريخطي مهبة وجابة يعني تقريبا أو ديوار راجيت الشعبيات أو رجيت أو تين هل تينا بتشند هالوصايا بس يوي بري بيجابي أو رجابتين السر حسيبه كردابو أبرو كشكستنا في لاينك أو رجينا إني بريجيل بمشروعي بس قال هندي پشتوان داخلی جو بکرده هبونه پشتوان خارجی جو هبونه مطرسی سر پروژه اردوغانی هست سر آسته مازن حتی داخل حزبایی جی پروژه مطرسی سر هبونه يعني أفاد شيء أفا خلق تيجهش يعني بيجين خلقينية تعويديت أو كوما بري فيجا فيجوتي لو ما هميلي ديار بونو پشتوان بکردی چه بون دشمن بوي چه بو طبيعي افريقيا مصالح مطرسي يعني في ام هزر خوبك هاتشندا اوروبا وخوات عرب وجي افريقيا فيكو سلمان بالمطرسيه ملك سلمان بشتي عبد الله جاي كودي ركبتنا قال تركي كتبه بس ركبتنا كو وقتيه نادوم درجه چونكو مطرسيه تركي سروا سر عربا وسر ايران بتاجر هنديكو او پتر پروژه خود گلیوی ترکی و ناگیرد مطرسیش مشروعیه چون که هاتو چو سرگرد منطقه کردی کفته دستید و منطقه سنیجی بو پال پشتیوه او اتمانی جنه کدی هاتت عمق عربی و اسلامی دا ایدید بهیز که بید حتی اوروپا جش بید ترسیتن نبیتن ترکیه بیتن بهیز پی قوات هبیتن ویدا پشتینگی ده پشت توا
چون مشروعات سر بخوی های دژی مشروعات و مشروعات تو منطقه که داری هر واسط ایران جی ترسیدن کو او د بتا افریقا که گله که پیس کو میجو کو دريش افریقا گلوی های هر واسط عرباجی دو جارا سه جار دوله عربیه سعودی دو جار هاتیا هلوشاندن وقت آل سعود و ريكا سلفیا او دل آواکین قرن 19 18 يعني حتى دسبيكا قرن 20 بريكا بريطانيا يا اشياء خوش عثمانيه خلاص كده حتى دوله اخويا سي اواكري حتى جرى عثمانيات بيش كده وانا كده بيدن حتى ركبت جل بريطانيا نكري او دوله نهضت ارادا بل بيجوج حتى بيجوج تركي جلغا جريدا مشروع اوروبي وامريكي و خو باراتنا خو دجي ايراني ودجي تركي جي اذا هادنا تركي في شوي منطقه كرديت كنترول كات وياسنا مطرسيه سر هم يعني بيتفيا ركبتن وفي شوي بيت كواب منطقه ايمن بن سنه ايمن بن كرد ايمن بن هكا حقيقه قضيه كردي بيت بتا بالبشتي منطقه سنيه وجريدا بسنوري دو هم لان الكرديه بيت ام شب روجات بجني ما تشد دجمناتي قالترينا ام حسكن ام بيك ويب استراتيجيه بس باراتنا مصالحات ما بتاكلن امریکا گله پشتوانیا مثلا مشروع اردوغان یا اگر تو بخدید مشروع اردوغان هر چند ما محتاج ترکیه هيا بو اوج محتاج الكابيتال ما هي اكان بينت اساس ده بس قال انت بروجي قال بروجي كردينينا هر چند احتمال قال كردال في ركبيد قالك هاريكاري اولا وقتش هم بكتن بس مشروع استراتيجي ده يكوجك بو قضيه كردي شو كوباني قطع كنا لاين جي فابرين يا لاين كردي كوباني قردسبي وهرواسا بو جرابلس افا معناه فيت اب منطقه بنا فابر تشجع منطقه كردي طيب بس بيجي شنغورجي يعني وكركي كيجي اب مشكله السلاكينه مشروع التركي ده كوبيت فيا افا نبت ايكو دز اينانو سرك نبنا ايكوتلاك كردي وكو علاقات جلك دا هبن چو جغرافي چو پیوندی سیاسی جی زورجان ما مستاد في هاو كيشه هو صا مازن دا يعني همي لي كومبونو هر ايكي بخوب بيتن و كرد بلكو دا صالاتك هندا مازن دستي دا نبيتن الباكوري كردستاني وباشوري وحتى ديماي كرد الهرجاك يعني اولي بحثي باكور كين باشي باشور فيت كرد چپ کردن وید کرد چه پنگاف هبید چه پنگاف ایک پاوید چه دیراسه بو پنگاف بیده کردن حتی مصالحت وید پاراستی بن حوالاتی پاراستی بیتن پاش روزک گشت برانبر باکوری کردستانی باشور جی از باری ما ویگاف علاقات ما گلکت گل خوشن و ترکی کفتیت وی ام بجین هاوکش سیاسی دو هر یک شلای که و بخوبت کشید و اوجی شلای هری مازن و خوب هست خیلی تو کی جناب تبعث کردن خدا هزک مازن بلکو گلک ولات ابروکا او تركيا بوها ما ترسي سر بيت كرد شوا بينغابين خوب هابين بينغو بس كم برخدين عنده بحثي خوكم بحثي دول الديمقراطية كم او هافريكيا ابوري او بينن هافريكيا كسر منطقه سر ابوري وجدري ابوريا ومنطقه استراتيجي وجيوسياسي فيريدا وجيو اقتصاديه منطقه دا تبيا افا ريكابتنو في بريكوتشا اي كمين بو شركاتك بين فيريكو ابوري ومصالح اوروبيه منطقه هاي بتبيا سيستمك اورام هابيتن سیستم آرام او سیستم که دموکراتی و یاسایی و دولت و مؤسسات کاری خوب کرد چترین ریکه که تام معامله گل منطقه و قضیه کردی کردن هر واسه پیت وی ام وقت پنگاوت خو هاوین نه زیاده پاویجین نه کیم جی پاویجین زیاده هاوتن چیه اما امریکا نکینه شرکه دو برکی گل عرب و گل ترکی گل ایران اول نت مصلحت کردیه چون نه هیز هندیه نه او پشتوانی مات کن بو چندی چون کل لاین دی پتر پیزن بو مصالحت و بالانس راگیر نه منطقه دا بل چند پیت وی ام چارچوبه منطقه كردي تايبت هرم كردستان ريكبتنا كسياسي هبيت آرام كنا مسألة آبوري وآرام كنا شركات عالمي وهر واسط إقليمي أمريكا في تركيا آرام بيتن كرد نابت جاي كي هندي مطرسي بيت سر مصالحته هر واسط في إيران جي بشرات بيت كرد شبينغا بيت وصلناها بيتن كبتا مشروع كده تشي تركي بيت شلانه كدي بيتن بس بيت قضية خو كردي وبتا تبادل يا مصالح بيت يا برجواندي بما بين والينا بريكا چه دست کفتی ماهی چه آبوره چه بريكا آرامكيا يا منايه بيت بسونوريت وياكو او جيت ترسنش ايكودو يا دجي بيتفيا ام وي بر شوفار جد نجي بكن سوريا بيتفيا ام دستو جينا بردوانا كي بتا قرباني نبر جوان دي مصالح التركي نيت ايراني بيتفيا ركبتنا كو تندروز بو هبين چونكو يگيرده بروجه مصريه كردي با كو بيوي باش روجه دا مشروع كردي سنا گيرد فيدا ويشي منطقه وقت داخل هرم كردستان جي بيتفيا ام ريكا ركبتنا قال بغداد چترين ريكا ام نبينا جي مطرسيه
کو صبای دجمناتی ما چگل عربا چه بیتن چگل ترکیه چگل ایران چه بیتن بريكا جيبكنا كو توند جل بغداد هم دي ركبتنا كو باشتيانش بغداد ببين شو بكون فدراليه بيت شو بو سبب قبونه ده پتر آرامی و بردامی ده به هرم کردستان و ده پتر ام بینه پالپش تو هاری کارت المنطقه دیت کردی وکی سوریه وکی ترکی اما خلاص سوری پیت وی ام هاری کاری وبین برچاف ور بگیرین معاملات صاحب گل اوجی بگهنا خالق السلكي تش فدرالي دي ركبتن الدولي ام هشيابين تش مؤامره سريرين كان ام بالبش بن بوي چنده كو اوجي جي خو هبيتن باشا روجا سوريا دا يا تركي جت في ام بشتفان بين تويل دا نام كينا قرباني مشروع خو نام مشروع خو قالك قرباني ابد تشكي قالك مطرسيه ام وين كينا جهه افريقي وجهه بروباغندا خويا السياسي داخل هرم كردستان قرباني او كينا قرباني برجوان دي خو بيت في ام بتت هاري كار بيت هشيال بين كو وي چند برچاف ور بگين نه او ما ام بنا قربانیت و نه ابنا قربانیت بس بتر ام چارچوب قانون یاسر برچاف ورگنا سیستم حکمرانی هر جهه که هی ظروف و واقعیت داشتیم برچاف ورگی معامله واسه گل دوسا کردن بس برچاف ما بید کو واسه بده کنن کو پاش روزه که پیوند دیت ما و هاری کاری ما او بدن کو وری که مدکتن کو هزا قوتا یا مروواتی یا کردی یا نتوایی و یا عبوری و درگاه وکرن بسر بحران و علاقات الخارجی ابا بیتن مشروع ما پاش روزت وردا اما صدشین پاراتنه کن و گشکنا قضیه کردی کن هر واسه دوله کن پیوندی و تدخلات داخلی جی به شکلی نابن الا با آرام کنا کردی نبیدن زور جان ما مستمده به پیوندی برگرین اوین خانه وار باش وارا باشتر چوانی باش برم زور سپاس اوین خان کرم که دل خیرات نام وانی تجید کن زور سپاس کرم که اوین خان راستی سبارت بابت اینگو بابت که کلنکی گرینگو جوانه هوادارم باش بیر بکرده چه بو سیاست وکو نکر بیدین سیاست بحره هر کسی که بیده بو نمونه روزنامه وانک بی روزنامه نوسک بی چالک وانک بی سرکرده بی دیگه باش بیر بکرده و پرسا آشتیل باکور کردستان ترکیه و برای تکیه پرسا که گلکا گرین بو بیتوی بو هم ترکا همیش کار کرد کردستان پرسا خو راگر با جوانترین شوه پیش 4 ساله او پرس بو مهاد بو ترکا ها بجانان پرسا که جوان بو اما تو دورا بازان سنوری مرد گل ترکیه و نزدیکه همه کردستان سنوره چونکو بس نزدیکترین سنور و دورا بهدینانه و دورا بارزانه و بار بینامه و ترکایه بو نمونه برای پاکه که پارتیا که کار کردستان کردن ام نابن کردنه وانی جی مافی خوی هی بس بیان پرستا آشتی چاره سر کرد همون پس بشار نابی بو تفنگ نابی بچولوچیا نابی بلا بچن داخازی من اوه پاکه که و بچیده سر سنوره خو و بندت خو شارت خود کرد با کوره کردستان شار بگه نه هیده سر سنوره با شوره کردستان راسته کردن امیجی دیشین هارو کاریا کرده بودن سر کردی مجلسی بونمون جواب طلبانی برای بارزانی چند حول دای پرسا چاره سر بودیتن با کوره کردستان کرده برایمن دست بونمون والله هنده بون برای بارزانی تای حتی حدیث تنگیزی دیگه دی پک چیزن گل ترکا شرکه اوه سدید بینه کشتنی چه چاره دوام من چه هم میوانه برزن بلا همه تستاکی چاره سر بدیتن با آسیانه میزد بوچونا تگشت ممنون جنابتم ما مستا گلک جاراتی تگوت الحقیقت یعنی بیجن پگک حق نینا الویری براوانی بیاد پگک وید بچیتا سنورین خو براوانی الخوب کتن حق ویل ویری نینا جنابتا وکولر کو چاودیره که سیاسی چاود بینی اری الباشور کردستان جی همان کار نهاتیه کرن دما مویای ام هریمه که سر بخو چیکین مجیل گلک سنورا ام بیشین شر کریا و مجیل گلک جها براوانی الخو کریا افا ویگا و پکه که ام بیشین الهندک سنورا تا انجام دان و ترکیا بحجتا هبونا پکه که برکل گلک جها هر پکه که جیلین یعنی ناف مالا دا المدرسه دا چه پکه که ات ناوا مالا که دا سرکانیه که اتکانیا نیوا گندی یعنی درست اواتی تکرن درست نینه یا فره چوا براوانی بیتا کرن
بلي قام بحث جيكل هرشد امزان برسا كردي بوشي من بحث جي بكانو هيك دي سنورتوي تعامل قلبي تاكلن هني ام بيجين ام ايكين اخفتن ما وستا اف اخفتنا بتر برتش كو برسا كردي بتر باندورا اقليمي دولي سرها هكر ام هو صح وليك ذاكين ام خو ضعيفنا كاين ما وستا لا قصد خو لواصنا لا المرمم بس ندقل جنابتنا بس بيشم او بوچونو هيكود بيشم بلا بهكا بتشيتن سنورين خو شارك يعني ام خو ليك ذاكين بيجين افتوي اف ازم تو نابینی اوه ضعیف کرنه که اوه همه هاویتنا دویده بود دشمنی بیشتی وار اوه بود و تو تعاملت کرد ما خلاك سركيت بريده هي هرم كردستان معاملات كلام حتى كوباكي كهرنا بينن همين مسألة كبروجي ركبتنها يعني أمريكا تركي جياد منطقة حتى شيلازي وسوريا جياد منطقة موجودة ركبتنن يعني أفريكا كهرم كردستان فتر مشروع كردي بيتوت مصلحة آرام يا منطقة دا بيتو ركبتنا ك يا كردي يا ركبتي يا همين لاينت كردي بيتن وقت شيوكي سركية كنت بيجن قانوني وركب